क्या बोलता है अच्छा वही अभी हम बात में মনত কি আছে এইটো বিকি আছে बिजी আছে মই অলপ দেই ঠিক আছে দোকানে যাতে running multi business multi entities bisa ke leker tosu लाइसेंस ये अप्लाई करिए Sambunasa. অলপ serious নকলাও দেই মানে না अच्छा पिने dakte ekson department pela pini khurni ang kang tame conduct hulo lasi pu dam tangan kela dongka jengkha pena tame tanglo lasi pini bang khurni long tame long ni pinang dokan tum dak trading license ave pinang ningkan pela tum tame pinang business bang ran lo lasi pini tum lo as per order things ini tum council pen authority order things tum dak bang si lang shari lo la pen ke dak pinang atum license ave laso lasi long ni dem ke la tum kulat tame la aron ri pen pinang kora la business atum claim lo long ni dokan la expiry date jus tame pinang long lo apang prang malom lasi pini nalang cari tholo lasi ako la pan tame notice tekang tholo lasi la hai ormu paklam daji khan nam chong janta Ini kopi pias lo expiry date hormon kelong. pini amat ma ke long le he tame la so business entity samo khabang nani petrol ke jor ta ho nani dawai ke jor ta ho dawai daru ke jor la thang license abe pin pen lai sila tum jo la sila tum than pari tekang lo lasi lai bang claim nang ne lasi lai bang business kopi si claim ni ma legally business ayat tame claim ta chok sitame arona teng do council do tax department do litum dak la so license long kopi ma ka tok la so teng si nang tum claim nang ji pesan than kang Longkar lo pin notice dikang ke. notice ke pinang la litum dak group lido litum dak pinang tekang lo litum dak tekang lo pinang notice pi tekang lo Jadi mana pun kan positif.